Životni put Čamil Efendije Avdića satkan je iz dvije dionice, od kojih je prva stasanje i obrazovanje u Bosni i Hercegovini i Egiptu omeđila drugu njegov život i rad u Sjedinjenim Američkim Državama. Obje dionice njegovog životopisa poznate su nam na osnovu njegovog spisateljskog opisa i radova drugih, onih koji su ga poznavali i onih koji nisu o njemu. U svom današnjem obraćanju koje sam naslovio društveni i spisateljski angažman Čamila Efendije Avdića u Bosni i Hercegovini do Drugog svjetskog rata, osvrnut se na njegov aktivizam i pisanu djelatnost u našoj zemlji do 1941. godine. Pregledavajući bosansko-hercegovačku štampu iz ovog perioda vidljivo je da se Čamil Efendija potpisivao s Čamil Efendija Jusufu, kako bi očigledno dodatno pojasnio o kojem Čamilu je riječ, budući da se u publicistici tog doba javlja nekoliko Čamila Avdića iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine. Danas, ipak, kad kažemo Čamil Avdić, zna se na kojeg se Čamila Avdića misli. Čamil Efendija Avdić rođen je 1914. godine početkom Prvog svjetskog rata. Nakon završene osnovne škole i mekteba upisao je Gazi Usrebegovu medresu koju je završio 1935. godine. U medresi su mu predavali čuveni bošnjački alimi onog vremena Ahmed Efendija Burek, Hafiz Džemaludin Hadžijahić, Hadži Mehmed Handžić, Hamdija Kreševljaković, Šačev Sikirić i drugi. Među učenicima svoje generacije Čamil Efendija izdvajao se po marljivosti, trudu, zalaganju i bistrinu. Još kao učenik medresi objavljivao je radove o Novom Beharu, kalendaru islamskog svijeta i islamskom svijetu. Stihove koje je napisao Safet Begu Bašagiću napisao je kao učenik medrese i tekst koji je objavio je kao učenik medrese. U svim svojim radovama naglašavao je univerzalnost i ljepotu islama, ali ako mu to prilika dozvoli, on kritikuje negativne pojave u društvu. Njegov jezik tada je britak i oštar poput sablje. U tekstu Smrt ne bira koji je objavio u islamskom svijetu iz poštovanja prema svom prerano umrlom rođaku i prijatelju Uzeiru Avdiću on piše: po njegovoj prirodnoj nadarenosti moglo se suditi da je nastavio daljnje školovanje da bi bio veliki čovjek. Ali šta je genija koji se skitare i čuvaju ovce dok idioti zauzimaju zavidna mjesta u ljudskim društvima. Svoju prvu knjigu pod naslovom 3 godine misijske istorije 1798-1801 objavio je još kao učenik medrese 34. godine. Tada je imao tačno 20 godina. U ovom dijelu on govori o Napoleonovom pohodu na Egipat i njegovom živom interesiranju za islam, te u zaključku romantičarski izriče žal zbog toga što Napoleon nije primio islam, pa kaže, možda bi mu, to jest Napoleonu, se sreća još više nasmiješila i možda bi postao slavniji nego što je da je prešao na islam, no po svemu se vidi da se islam bio uvriježio u njegovoj duši. Kao maturant medrese drugog dana Ramazanskog Bajrama 1935. godine Čamil Efendija održao je zapaženo predavanje na Gajretovom mevludu u Bileći. U vijesti s ovog mevluda stoji: poslije toga ustao je hvale vrijedni maturant Gazi Usredbegove medrese gospodin Čamil Avdić i održao vrlo uspjelo predavanje o islamskim moralnim dužnostima, potkrepljujući svoje predavanje sa ajetima i hadisima. Po završetku medrese školske 1935. i 1936. upisuje se u prvu generaciju studenata više islamske širijetsko-teološke škole Višt u Sarajevu. Studirao je s takvim imenima kao što su Hivsija Hasan Dedić, Mehmed Mojazinović i Hafiz Ibrahim Trebinjac i drugi. Na upražnjeno mjesto imama Čaršijske džamije u Varešu tokom Ramazana 1936. godine ulema Mežlis u Sarajevu postavio je Čamil Efendiju Avdića, koji je za samo mjesec dana, koliko je boravio u Varešu, ostavio tako dubok trag da su mještani ovog bosansko-hercegovačkog gradića imali potrebu da mu se na njegovom angažmanu javno zahvali, što su učinili u islamskom glasu vijesti pod naslovom Agilan rad mladog studenta, u kojoj između ostalog stoji: gospodin Avdić je za vrijeme kratkog boravka u našoj sredini stekao nepodijeljene simpatije svih mještana, te će ga islamski element ovog kraja sačuvati u najljepšem sjećanju. Iste 1936. godine, dakle kao student prve godine Višta, Avdić se javljao islamskom glasu s tekstom previranja među sitnim intelektualcima, u kojem analizira omladinsku scenu u Sarajevu. Školovani mladići tog doba u Sarajevu općenjeni su idejama materijalizma, tehničkog razvoja i napretka,
dok islamsku vjersku inteligenciju kojoj je pripadao i Avdić gledaju s podozrenjem, proročujući joj, kako on piše u ovom tekstu, da ne zna prepoznati signale današnjice, te da je osuđena na, citiram, propast, neznanje, naivnost, dremež i inferiornost u svemu. Svoj osvrt na ovu temu on završava riječima: svaki omladinac sačinjava svijet zase, svijet pun misterija u kome se nešto vari, ključa, prekuhava dok se konačno ne smiri. Žalosno je što se mnogi zbog različitih nazora gledaju preko oka. U hladu islama ima za sviju nas prostora. Ovo je sad jedna moja digresija. Kada sam čitao Avdićev tekst, naumpalo mi je, a to su sigurno osjetili i uvaženi Reis Sulejman Cerić i cijenjeni Mustafa Efendija Gobeljić i ovi koji su u vrijeme komunizma pohađali medresu, da su se slično kao i Čamil Efendija Avdić 36. godine i oni osjećali osuđeni od društva, omladine i izolovani od društvenih tokova samo zbog toga što su pohađali medresu. Učenici medrese u komunističko-socijalističko doba bili su od društva osuđeni na propast, kako je to naveo Čamil Efendija Avdić, neznanje, naivnost, dremež i inferiornost. Ipak, vrijeme je pokazalo da su svršenici medrese tada kao i sada bili i ostali najbudniji čuvari bošnjačkog naroda i najvažniji čuvari bošnjačkog nacionalnog identiteta. Interesantno je da je Čamil Efendija do 1936. godine, dakle još kao učenik Gazi usred Begove medrese, pisao književne priloge, poeziju i prozu. Čuli smo njegove stihove. Za njega je u pogledu mladih književnika u Bosni i Hercegovini između dva svjetska rata B.B. Jalski u tekstu pod naslovom Naši književni juniori napisao da je bio poklonik romantičarskih ideja, te da mu je jedne prilike sam Čamil Efendija rekao: u lijepoj prirodi crpim nebrojene motive. Jedan Avdićev također književni prilog pod naslovom Ramazanski utisci sa plave Adrije, dakle boravio je u Dubrovniku na ramazanskoj praksi, objavljen je u kalendaru islamskog svijeta za 1933-34. godinu. Na Vištu je bio odličan učenik. Već kao student prve godine pred kolegama i profesorima, među kojima je bio i Muhammed Tufo, profesor šerijatskog prava, Čamil Efendija pročitao je referat koji je on napisao na temu šerijatsko pravo, koji je u cijelosti objavljen na prve 2 stranice časopisa Islamski glas. Iste 36. godine studenti Višta, Čamil Avdić, Mustafa Busuladžić i Ahmed Mulalić, zajedno sa svojim profesorima priredili su akademiju povodom 530 godina od smrti velikog muslimanskog sociologa Ibn Halduna. Svoje izlaganje o Ibn Haldunu, značaj Ibn Halduna za islamsku i opće svjetsku literaturu, objavio je u Al-Hidaji, a jedan njegov dio Ibn Haldun o državi u Gajretovom kalendaru. Zašto Ibn Haldunu ovdje i zašto baš 530. godine? Zbog toga što u Bosni i Hercegovini u to doba se sve više izučava sociologija i sve više se spominju utemeljitelji, evropski utemeljitelji sociologije. Ovi polaznici Višta, dakle Čamil Efendija Avdić, Mustafa Busuladžić, njihovi profesori, hoće da skrenu pažnju da je otac sociologije Ibn Haldun i da su ideje koje je prihvatila evropski intelektualci zapravo ideje Ibn Halduna. Od 1937. godine u okviru udruženja Ilmije El-Hidaje učestvovao je u organiziranju jedinstvene manifestacije, do tada neviđene u Bosni i Hercegovini. Naime, te godine El-Hidaja je u Carevoj džamiji u Sarajevu organizirala mevlud za učenike svih sarajevskih srednjih škola, a upravo je Čamil Efendija Avdić odabran da na ovom mevludu održi centralno predavanje koje je časopis El-Hidaje prenio u cijelosti. Od 1938. godine Čamil Efendija aktivnije piše za Glasnik Islamske zajednice. U svom prvom tekstu iz 1938. godine Religijski problem on raspravlja o poziciji religije, njenoj budućnosti u svijetu, kršćanstvu koje je izgubilo bitku protiv nauke, te o socijalizmu i materializmu koji se nameću kao neke vrste nove religije. Na kraju svog izlaganja on s mladalačkim entuzijazmom i dubokom ubijeđenošću zaključuje: religija dakle nije u opasnosti, ali samo jedna religija, vječna i nepromjenjiva religija, a to je isključivo islam. Njemu ne prijeti nikakva opasnost od kršćanstva, filozofije ili nauke, jer je zdrav i nepatvoren. On nikada neće doći u sukob sa zdravom naukom, a ljudski ga razum usvaja jer ne operiše s nemogućnostima.
Ne prijeti mu opasnost ni od bezbožničkih i socijalističkih doktrina, jer se on socijalizmu suprotstavlja kao jedino sposoban takmac, a to iz razloga što je on još davno propisao odredbe o socijalnoj jednakosti ljudi i pravilnoj raspodjeli dobara. Religijom se Čamil Efendija bavio u tekstu Prošlost i budućnost religije, objavljenom 1939. godine također u Glasniku. Zapravo, shodno sadržaju, pravi naslov ovog teksta bi trebalo biti Prošlost i budućnost Boga, jer u ovom radu on raspravlja s filozofima s kraja 19. i početka 20. stoljeća koji su Boga, pa time i religiju proglasili mrtvim, bez ikakve budućnosti. Svojim tekstovima o religiji Čamil Efendija Avdić se s pravom svrstava u začetnike religiologije i filozofije religije u Bosni i Hercegovini, o čemu je napisan jedan naučni rad. Pored toga, izuzetno utjecajan tekst, posve aktuelan i u današnje vrijeme pod naslovom Problem reforme braka u vezi sa ženskim pitanjem, Čamil Efendija napisao je na temu ljudskih prava žene u islamu. I ovaj rad objavio je Glasnik u 38. Dakle, još dok je bio na 3. godini studija. U njemu on govori o feminizmu i nastojanju savremenih političkih ideologija da oslobode ženu. Pri tome se posebno osvrće na socijalizam koji propagira potpunu jednakost muškarca i žene, čemu se Avdić žestoko protivi, jer muškarac i žena nisu jednaki u svojoj konstituciji. Potom on predstavlja učenje islama, kršćanstva i socijalizma o braku. Čamil Efendija brak ne shvata kao dobru volju pojedinca, već kao ljudsku nužnost potrebnu za očuvanje i zdravo odgajanje mladih naraštaja. On vrlo smjelo govori o slobodnoj ljubavi i zamkama koje ona sa sobom nosi. On smatra da će položaj žena, ali bošnjakinja u društvu podići kroz obrazovanje. Stoga on s velikim oduševljenjem pozdravlja vijest o otvaranju žensko-muške Sultan Ahmedove medrese u Zenici, otvoren je 1933. godine i to je po njemu bila jedinstvena islamska obrazovna ustanova tada u svijetu, da su zajedno bošnjakinje i bošnjaci zajedno na času slušali nastavu jednom višem islamskom pedagoškom nastavnom zavodu. Na kraju rada Čamil Efendija izriče svoj duboki vjernički stav, ali i mišljenje koje je u tekstu podrobno argumentirao, a koje glasi: šerijatsko-pravni brak najsavršeniji je vid bračne zajednice. Nakon okončanja školovanja na Vištu 1930. godine, on je tokom 1940. do početka Drugog svjetskog rata kraće vrijeme predavao u Gazi u Srbegovoj medresi, nakon čega je školovanje nastavio na Azharu. Te 1940. godine imao je samo 26 godina. Dakle, sve ovo o čemu sam govorio desilo dok je navršio 26 godina. Energija koju je Čamil Efendija Avdić ispolio u Bosni i Hercegovini do Drugog svjetskog rata, nametnuši se na ondašnjoj živoj društvenoj sceni kao ozbiljan intelektualac, oplemenjena azharskim svjetlom, još jače je zasjala njegovim dolaskom u Sjedinjene Američke Države, gdje je u muslimanskoj, neću reći samo bošnjačkoj zajednici, ostavio neizbrisiv trag.